welcome all. Thank you for niara maji tunabenda usubscribe, kushare, kulike na kuvisit videos itu kana kuiroda na comment how to kana muno. And as we promised you last time, guest mode to kona moto. And of course our first guest of the show to grace this program, to grace this channel, ni muno Yuki. Ni muno tegeti muno, ni muno nyendete muno, ni my good friend drum rolls and Gavana pale na portfolio. No, Safi. Baba. Karibu sana kwenye sisi. Asante na shukuru. Ajoya mambo yote ile wewe. Mimi huyu? Very nice. Karibuni. We are going to have fun here. Yes. We are going to have fun. Then I already ma police you listen my how comments. Like, subscribe. Yes. Uturenia pia. Na kando ndio rede tukorere show hii. Oh yes. Kare-Kii. Story ndo ya reri. Story ndo ya mwarake apaga date na mwiritu. Madi date Ijaba ya the expecta mwiritu we gwitindo kana irio cia goro mwiritu ayetirio ayetire spaghetti bologne ayetia goko ga chicken curry aga what hizi za wahindi amenya mwanake biru yale na tu ni kitu mama waiters. By the way, please waiters, mwana biru modo wa vikolia pia kwa hela mudhuri kana mwanake hata msichana anaweza lipa bill bwana. Hata msichana anaweza penda lipa bill bwana. Abatige dates efateiro ereho ni modo ule urehire iyo idea dates. Exactly. I beg to differ. You beg to okay. No amenya menu. Menu. Kwa hiyo yandikitwo menu. Niki. Menu. Dikiraria hii. Menu. M E N. Alafu ule kadash, alafu U. Oh, no ita do adomo madire mukawa. Makireherwo menu. Mareherwo menu. Maishoka makireherwo bill. Matia kirea. Haya. Muhiki akera mundu meatirire. We niwe wagiriire ureheke bill ino. Niki ati tondu menu imanishaga men alafu dash you nwanyita ati okasium ati nikera hiro murume okasium kaka kayuni silent na kemurume ucio are very smart akemura wrong. It's supposed to be menu ya me and you. Oh God, that's a very smart man. That's a very smart young man. Asa, ni buregana na ho feel. Kwa nini? Yake kororire we niwe gufagite mwanake no gufagite gutwara mwire to date. I think also dinorewe homunene. Ni mudume. Modumeri tigane yari uri idwe hedeitu. Yes hedeitu. Thank you hedeitu. Let's say that side go to Lois out for a date. Yes. Ne damu twakinya mukawa ine wita oka are hemenu ukamwera excuse us for a minute. Yes. The togo wita. Excuse us for a minute. Sia mushitishomo. Darake igwera mura discuss na wakimwera Lois reu menu no amiona ina shigi magana maigana matano. So whatever to witia it must work around shigi magana maigana matano. Twakeria hau umenye nie nawe ni tukuchonga. Yes. Aunima. Wanita. Ko umure tuwe yore. The good girl she is. The you know kaitu gaka well groomed, well mannered. Yes. Ogo agetie irio cia shiringi magana maigana.
Meri akamenya hena magana maigana Matatu. Mafia. Haya ona ndo ngwirire ubwirega muno Akira budget ya matano so to ari magana meri ayo budget ya matano amenya hena matatu amenya atiriri yes David yero matano ubu agete irio cia magana meri ni nani ri ndakora ndi mwana wa nyau na nigetia magana maigana hena igana twale yari tukorani atiriri by the way hari ona igana so derendaki no alita akawati ni mwere tumuge na ni mwega ona and she's not out to exploit you akwatiriri tweet ya sonda nenere igu kanaite na no tweetie onene tweetie ngirathi ciga haya haya kana tweetie tumae turia tunini mundu 50-50 you know haya we uraigua atia akimura ongigu ciragia atiriri organite right ona nuwona ikomiriri tukiriha ri tukwira waita keep change tuona kata turia ndo afata muno ona ciki komitwa mo pamohe but today is different yes umuthi uyu muiretu wa umuthi vichenge changa abaga ona wita ona biro teroka nyugire oh my god ni dai wa kuria chicken wings na I don't know excuse me na kwanga na chicken tikka chicken spaniel eta baby girl treat na baby girl ure kadena uri na ndienda kuonekana ati ni gentleman igakihinyirika biro igagioka alafu incidentally and the most painful maindo ma mothe moka mwitu ndekunina by the way no nifungie tikawe ona agatiga ona twadi date tuti kuagatika we tikawe asa tutia na wewe na bahagire bahagire by the way reke ngwire Mr. Gavana tete ne kurega kunina ni ka class tutigake moni ninge uria turi ni gutiga no ni uroria mairi isi but no that's how the problem comes in and let me tell you atikiru ya fata ta oro wewe mwene you know be yourself exactly that's true exactly be real unaona tiga kuhaka mauta unaona ogode nini ugatiriri ugakarika nini ndio una mundo wako handu haga guko gakana ndio na tukiona ri tukiranya makirigiri hebu yetu ageririe uguo kiugate guko gakani kanini ongerero akianjia gute ginyanga juice cigana ai modoro me mbira akiuga seconds washroom ni ndathire mwire twa ngĩũria reke kwe kĩherehe gĩa kũria mũirĩtu twende wapi where do you go out nĩ kĩũru mũno ni ndamũrire ngĩmũria twende wapi akĩnjĩra ĩno ndakĩirire hau ithaa mbere yake ndathikĩrĩra wĩta ũka atiriri hebu nimeona menu yenu ni bei ziko vitu ziko juu mudo fulani yoka etia kitu kina bili kama imepita 2000 sema hakuna okay sema hakuna ladies mnasikia wacha tuambie ukweli ladies muvyo wao to ni inywe on actually the darunyo na garume ari uri ukona ayeka mathafu kire muri tucietia athukia muko wake akora ndina ngirigire na muikio etiro cia ngirie mwana mwana matandatu na no kwenda fair yes that is ningo kuri shebe dengo ne kurmaga kai no kinyoro mega kai no kinya kama that night so do adete yo aka okay naturally no me hede no history we are millennials mzae amegrow ana amekapitia anajua life ya kitambo vile imekuwa laisi ile dates ya laisi dates ya tena ogo
days nego kamwiri to kali agatua gango kuna ndio we ndurite na ndukwaria kana ri ane akwira mutumia ni ajihadi na matano unaona koko what we need to do we need to have sorry kanyamu kanini ndio sikikata tukigaga bido huko you get right now things have changed. How can it for do me and do you? It's do me and do you. No can what I could have go. No hali ya huko. No morire. No kinore. Oh no. Lazima kagongo come to think of it every day era trend late last year. Akakuye tu hadi karudi yetu. Hadi alia chipona na pizza na kuku. Na wewe ndio manginya. Hapo na expect ati kuna mahali anaambiwa nipe. Akimwona mimi sipeani. Oh, I think ni video. Agetigiro biro ya magana mau matatu. Lugure yani onawe mwanake shua ile. Pizza. Niye ole ndo mani. Ai. Lazima ikongo. Editor. Exactly. Editor very interesting. Between kumenya ritwa na ya mwakomania. Mwakorwo muthiite ta hakuita tamweri no number one kurora no gutu akurore musmairane ona dokumu wamenya is an achievement that's achievement usiri girabo ukamenya ucio ni akwenda ndu rucio kamekwa ni wathi kumwetha haria muracemanirie hau niho ningi ukamurugamia mure hai witagwo atia ni njitagwo ngania au ogwo ni gwetagwo ni gutie kinathimo au etagwo tuge etagwo maitha yes urucio gukenia muno ugagukenia muno iyo ni uguthithinya wera ma boys maria mayo ke indi mwire have achieved yes because no metireterera ritwa etagwo wa maitha yes kana saisa ni da huyo leo ni aje mai dhimi tatori ya mwe no wagera depend kwa nini nona haya ido na rotiara makunikini ido thina ogolo no wa thina ido thina wale gwito ugirire gushawari thina shura thina mundu akashara gwito watu la mwalimu atene thina ukayo one ni fio ni ma example na thina ara now wakinya hindi iria mugathire rĩngĩ muthi nake rũĩ rĩngĩ nĩ handũ arathi gũtaha maĩ nĩ tutu date ũkamũtaima agĩthi rũĩ ũkamũigĩrĩra ũkoya uyu kama gentleman ũkamũkuĩra mũtũngi mutana kumira ka forest view karũgama ũkamũnyita guoko ũkamũkisikia yes ndũngĩkoma yes etekera ũguo ukamenya no tudito wega na kuma ukamenya bas kuruma that tukumwita na kuhiga riwe ndugakimwira ukamera ucio thata ici nata niri tunimegera box ya broke men it was real love that's real love it was agutiere horo ati anga kwao niki kwanza matinda kuona ciana icio ciitoka tomoga uroka kujitira tundu kwani mwegai mwina gari and like sai and then so after how long did you guys like have sex the first time mwasamani ni mwakati mwacha mania ndio kinya ni megita arrangement so ndio number 1 wala ndio namba cia roji kana cia BNB aliona yado we cube wewe ndio tu ya nini nginya cube yes ndio make arrangements na boy fulani ile hiyo na kama kwa exile kama nini na gakwira agora umenye niga mala mwaja na vemwe ukoro bishoka vemwe ukoro ifagite shauri yako ni dashoka haya vemwe hema au tuweka hapo nini enda kwa magakai adia dukakagura musere mudu awa ita kihingo ina toto itrogote ndio mwana chekuro gota nyere kiri kamwe no hikie
mede kumenya kuti kwaku na tikwanyu Nyamenyaga hey okay straight I mean we were honest that was so good we were very honest ukamara trere by the way goko kwa kinya na goko kwa jubushi na ka accept it's okay na gakena no like that no ni mara makona this guy has a he has a liking for fine things no yata nero na potential you're able to read through unlike say mazeni today that is really to the date but you know things have changed na niwo mukinye hindiyo na mukugiananga ona muthenya ucio ona ke dali easy ni mukugiana nuko bahati ya Ngai ugo agetikira themwe itigiti ta ndaika that acha that's a perfect way gutuma mundu ago chase you know chasing yes. But do you think right now muye tunatikira go chase for over a week because sai watu wako na sai wanaongelea tenere ratio ya duni na tumia yani 1:1 back then ndio sindio sai ona nimakora wamekite tiriri una aciari makomerete twao makamera tiriri muona kwa bare angania mwanake ucio gwitwangania yes mugo ni makomoi no na acio na no kwa bare angania ucio ni oneka atare mundu riwe nyina ni akora agotunire riwe 80%. Yes. Rafa gati ndari gutuma kumashubi. Yes. Mwega. Na niongerera icembe kuoria. Nice. But tena ni kwa no horo wa matchmaking. Yes. And you choose to work by the way. Wow. That's nice. Choose to work. Ukaigwa kwa barangania tukoranaga nakuo kwa barangania nega acio nega like that. And it worked. Like sai All guys here. Ni witago ona kama rene tiakiwa thonu wa bathi mucemanagia bathi-ini mugatumo no kaberia habu mukaji habu mwacemania kino mukaria gwikinya Nairobi ri wina na bani omwe yeni no ni kigiko gicenjetie ni murerere wa uria maybe generation itu exactly the generation ro irathi tundu ariri kiangalia generation yao na yetu very different tari kama sahi mimi I believe aire tuare tuina wakana tumira tukiwa tuina uraisi au months oraga like 4 months 5 months no ramuches adia arada woto rakwa musi kwaja before odite okite gwa kunyumba but idwe hede ituri na ndio ginya ni mundu ni agima ile fio ri ogi ukora regere uni uthire you know we are human yes ni uthire wate na no tuna gutia ke no horo wa mikigo na kina eurito ni uthire ni urwarire ganoria na kuwe gatego we na kamu ni ure bi ure weka do you know the only person you could trust is your mother yo kara yo kwa no mwire ni mami hana ni di ana problem no but today it was Syria. It is it was this nigga compare the rate at which these guys were dating wakidate na kugafere na daisi kenda tumajuge na wona ugakora uringi ngihana story yako ugakora riu ni brando mundu uria muru muno gatwika ati mwaka umwe ni ukoretwo na ikitere mwaka umwe kana tatu which is ugo aduri matches aga tumia tene but siku hizi ati mundu araguchase kuigira kwera kwenda huko bro nafikiria ni wangapi sasa wananitaka sijui nini agadi next agakiga here now my concern or my question is do you ladies right now idwe as men we want sex on the first date the very first date ya kwanza hiyo tudokirora date ona yini mwendaga exactly my question is atumia ile tu mugitoya niki okay how they go to tena ladies ana mete kagere in the first date abana kwa watu ndio kile ana mete kagere do ladies want sex the first date no for me no because
nikifika ni ku agree kwa hiyo first date menya ena intention ona kijana tikwenda reda ladies reda in return. No, ladies tell us on the comment section. Yes. You mwandaga sex on the first date kana to kuri uwe Gavana rono moto yaga niki, you know. Menya mahia kwa, you know that is coming ukagwa kule kora maanisha kiriri you are willing to give us give out already mudo wona akuratire aba kwanikira mathina wake muthenya wa mbere koguo ri aigone kore muthenya mathina make muthenya wa mbere ri agio acokie guoko ona angĩkorwo ndekwendaga akaingia tete kwenda ni situation ya tuma. So no agree na you. Ladies also they don't want then why you not this situation mathina make megũgĩsolve mũthenya ũcio no hero ndo ũngĩ ningĩ ũndigithagia waigire tu athiku ici ona ũngĩmũria relationship yake life yake ya relationship tiro kĩragia tatu. Imagine body count. Body count ya we ni wa gatatu we ni wa keri ndigwĩciria in date ndũbatairwo kũria rĩrĩ past ya mũndũ ati we uramenya nini kuna vitu there better not say you know that's our past ũhũthĩrĩtwo atĩa nĩ andũ kuna ũrahũthĩrwo ona nĩtũria ũhũthĩrĩtwo atĩa nĩ atĩ ũhũthĩrĩtwo. I'll be honest with you ladies, let me reke inde mwĩre ũndũ ladies advice tondũ hande wiki mũni support by the way reke inde kĩmwĩre date ici tũthiaga mũkanjia kwĩrana past cianyu mũmenye ĩyo past no akamĩhũthĩra mũthenya ũmwe mũkahĩtĩria ũguo. But you know the most interesting bit of it is omundu everyone has a chapter in his life that he doesn't want it read aloud. Yes, true. Very true. Utimudu kare gafuku ka chapter ke fulani tukathoma gũkũ na gũkinya akiambata agĩikũrũka twakinya ũkathomera maheo agĩthiĩ akĩroga ngũrie kĩũria ona we Pablo ũria tondũ nĩ marauga nĩ mũrenda kũmenya ahũthĩrĩtwo atĩa rĩ we ingĩkũria will you be honest na ona nĩ mũtukorwo honest na arabu na mũtienda niĩ ũngĩnjũria nĩ I'm very honest niĩ ũngĩnjũria gũkwĩra atĩrĩrĩ assume Grace mnaanza kudate mũrie ona ndikona courage ya kũria mũndũ tondũ I believe that your pastor ona nĩ ngũrigwa atĩrĩrĩ wahota kũnjĩra namba ĩngĩ ndigwo ndũĩ nĩ gũkwĩra atĩrĩrĩ no gwe mũthaka umenye twaceretwo wiki mũthaka nĩngĩ mũno anakota ona ndigũkĩenda kũmenya no na nĩ kĩndũga chini ya maji maũndũ maũndũ kamenye from I think my point of view ni wale watu honest ule mtu anajua maybe ni virgin na hũthĩkĩte kana hũthĩkĩte he will tell you or she will tell the truth nyaũkwĩra no ithuĩ generation we always lie tukieranaga ma you get na nikio bebe thikũ ici gũtirĩ mũndũ ũrena na ma not only ladies na nikio nĩ gũkwĩra atĩrĩ niĩ rĩ nĩ wanyenda na nĩ insist kũmenya ngoretwo atĩa niĩ gwĩtwo na mahiki maingĩ ta 1 million na othe ingĩ maũra thimũ ona. So I think you come back to my point. like dates. Yes. The reason why men ido twendaga kana thuri kana mwĩrĩga if like twendaga sex at the first date ama on the first date nĩ ũndũ even date yenyewe nĩ ndemũ hinya DATE dick at the end. Dick at the end. You know, I think, you know, men mudume obeto are adventurous. Thank you. Bona. Thank you. That is a man. Thank you. Mudume ni adventurous. Na nikio umuthi utokona Lois. Yes. Umuthi. Na twendane muno. Na rũciũ tũthiĩte ũguo na baranya na mũirĩtu kumena na twĩna Lois no mũndũ nĩ are beauty yake
Taru noise rä ngä å thaka waku wä maitho-inä right rũciũ rĩ thiĩ nyone akinyi ũthaka wake wĩ njohero-inĩ na we ndũngĩona haya tũthiĩ nyone ũngĩ nyone ũmwana ũnũ wainagĩrwo nyondo twaku nĩ tũnini rĩngĩ tũnyendete so nĩ ngwenda kũmenya atĩ ũyũ wa tũnini ahana ũyũ wa mũcũndũ rĩ nake ta Lois rĩ nake ahana rĩu mũndũrũme rĩu ahana mũndũrũme ombĩtwo wa kũgeria tũũru tũingĩ tũingĩ. Yes. Also, wait. Some men don't fall in love. No. Yeah, okay, we fall in love. No, you know, let me tell you. Yes. Ithuĩ tũtihanaga ngoro itũ. God. Ithuĩ tũhũthagĩra mũtwe. Inyuĩ nĩ mũrutaga mũheanaga ngoro. Ithuĩ tũheanaga mũtwe na meciria. Yes. Rĩu rĩ na ũngĩkĩona rĩu mũndũrũme atĩ nginya atĩ nĩ atigwo atĩ rĩu ũndige atĩ njage kũrĩa thikũ 8 mũndũ ũcio ena problem. Ũcio wa kwĩhita ũcio nĩ ũndũ wa gũtigwo ũngĩmũrora deeply no mũtumia no wamũigĩte. Also, I think ladies miss the point. Motiwe ati idue tukona kitu kitawa postnatal clarity. What does that mean? Postnatal clarity inamaanisha ati as a man until I sleep with you niko kumenya kana wewe niwe kuikia niwe kuiga nyumba niwe kuiga sister section kweli. Yes, it's able do another. I kid you not, I make a moich makani ni mata kid at the we end up regretting. I tell you how, and you think this is wrong, comment there to the maheni. Most of these things happen mudrume artists. Unaona hiyo date tunapeleka on duty. So men marry for sex. Yes, ikiwa njema ama ni Gavana. Of course, yes, no, you see, tari gotiri hĩndĩ ũngĩgĩa okay, you marry to have children. No gotiri hĩndĩ ũngĩkia ciana cigĩkiuma matu-inĩ. No nginya report. Waputi rĩu. No, mũrakĩmĩkio ĩkorwo nĩ kĩo the reason why you have a woman in your house. Can I tell you something? Yeah. No korwo niĩ nĩhikarĩtie. Arega ciara nyingĩ mũno. Ũkĩrora ndecirĩtie kũgĩa. Yes. Ona? Yes. Na gũkorwo gakai ka mũtumia wakwa gatihanaine na gakai kangĩ ndarumĩte hana. Wedru wewe ugakora mundu wiho mugima no aumaga muthaiga akatinda kuria korogoco kundu ngari yake tagethi akamĩtiga andũ petrol station akoya kaumba akathina kuguo no rĩarĩkia kũrũma gakai akeyũria atĩrĩ ngai igũkũruma ona ingĩkorera rũrũ njuga ũgũthikĩrĩka. Yes. No gakai karĩa kamũtwaraga kũ gwake gũtirĩ na nĩ kamagegania arĩkĩo igua tũkai tũtihanaine umaheni you get bored of tũkai tũtihanaine nĩ you men are just nĩrĩrĩ nĩ kũmboeka nĩ gũkorwo na kĩndũ kĩmwe every day tondũ ona wathĩkorwo ũcio ndũkũikaraga ũcio for a very long time ũkũigua ningĩ na nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkũrugĩra kamũcere ka nyamũ waigua rũciũ nĩagakũrugĩra the same one wĩigue ũmũre cama na nĩ harĩ ũngĩ rĩngĩ ũngĩkũrugĩra o kamũcere kau ka nyama ona angĩruga maita 10 no ũkũmena nĩ sawa. Yes. Tondũ uria prepare uria karugĩtwo no fashion irio nĩgetha ũciende it's all in there. Nĩ kĩndũ men kwa maigĩte tondũ arĩrĩ nĩkĩ okay tuge nĩ wĩna girlfriend kidogo nĩ wona wakorogoco kũu wathiĩ nĩkĩ gĩgũtũma basi angĩkorwo kĩu kĩrarĩ kĩega mũno rĩ nĩkĩ gĩgũtũmaga basi mũthiĩ nginya kũrĩ next. Nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ wahikire akĩika mĩaka 10 no nĩaikaraga ũguo akaririkana kamũndũ marĩ nako college tondũ nĩ kĩerũ thikĩrĩria kamũndũ marĩ nako na macemania ona mũhiku nayo kamũrũmithia gakai
Yes. No nyita. Niki gitumaga. Dile wewe remwe it happens even in homes. Dia maka kamu tumia. Umitio ure gaigwa ta centre da corona hinya. Gahudra account yene kandika na kamu gakare ha. Nakaukiega ita gahudra account yene. Nakaukiega niki mutakora kwa mkokenyo neo mwina. Ni hali tofauti ya rire. Mundu gakaikega. Na mundu ngetwika wa Gavana. Oh God. Gavana tutiganaga nake. Said. Twero cut. It's a wrap for the day, guys. Imeisha. Gavana de mutiga. Goyasha fishia Mercedes. Gashtiga. Hare. Gauma egira staff bus. Yes. Ni gainuka. Kana egira karia kwa the humble way, the humble it is. Ni gainuka. Yes. Right? Yeah. Twatigana na Gavana ko. No ni dog that wo mwangi. But ona mwangi uri in real life. Heri mwathiaga agekora ni ara copy karatasi ya Gavana. Unaona? Yes. Okora mwangi uri ona mutumia na ena ka side chick. Yes. Wanyita ka side chick ga kare. Ni ga stress manager. Stress manager. Yes. Unaona? Pressure ni sigire kuni ukianga nwejuanga. Kare nini ojide ni akuidiria gatia. Ukora iwo toika ha muto ni uwekate. Jomo fasoka. Ni uko bast. Gaura gari mo gari kwale? Wale. Ninga horera ko. Dakina kwale are. Lea ne kungira tuyo tuira. Ono godi kwara kwa akanegereria. Karea. Gekomera gatine ka incidentally. Ogo komageti kwale okomera gateka ka grimino goigana. Itano. Yes. Na wakuti gete grimino goigana. Ana matano. Yes. Nungi tekile kia grimino matano. Gitira ko hidayo nikikina meigwa. Yes. Uwe kia grifote. Unaona? Tunaudi wena gayo. Yes. That is the difference. Wow. So mocking. Wanita. Mwe parare. Muditio una mutumia. Muditio. Rigino ko mo paraia. In the process mo itania. Ige mo dana. Tutuge po mana ikuru. To mana rofi. To adina ikuru. Uto na ikuru. In between Nairobi and Nakuru. New Rakari, New Kennedy, New Ziwago, the pothole, cool, Wargapap, cool, Agrat, very Durasiona, Yamuzi. Now, Moshoka Mudiro had a room. Menalea. Over the bamboo, cool. Our darling, please be gentle on a guard. Hey. You know. Oh God. Where was your No, the case I think I am at work. Second waves, things change. It's the same thing. Todo atumia ni mara kitu kitabu. Nimbeda kitu kitabu sense of belonging. Okay. And mara weju. Okay. Noanita. Aigwa ni ukurehe munduge. I enjoy privileges iria enasho akaraka. Okay. But in the real sense, for a man, if you don't know how to achieve, me can marry as many. Number one, number one, I'm not a pastor. Maybe I'm a bishop, the pastor, the Muduwakanisa. You are none of those. I'm none of the above. Oh, need a safe. You are very safe. Yeah, but as an actor, sugar mummies. Have you ever also experienced with sugar mummies? Can I be money ni wanakorona sugar mummy kana ndero wa hiyo sugar mummy. And as Jomo, Gavana Jomo, they see ni. Unajua age yako kuna mama wazee kuliko. Ni makoiaga. Muno. No kona kana shosho na hali ya. Tiga viiti kena ona ai girobane na anadeserve kukumbatwa mwanangu. No direge but also ni ndaga hado onogi hopa nerio
iyo kwa bahati mbaya uhopanirio pap makona burigagari ya kugeretie other than riu ndio kona riu wahopanirio uro hari ni kiuronete etigaru kugira ati nionete ngari nene na mbeca but ningi ono na kwano ono kiromaga kayo koro makirukiega so wewe mama msumbua ukiwa mdogo plus ukiwa sana example ukiwa time uko na madensano kimba ete ori incidentally ndio ndari muhono kumuno ndio ndari muhono ku I was a young man ndiwe maundu maigi ndarereirwo kanitha-ini ka full gospel until when I came to Nairobi kanitha karia ndatamburite muno kau kaitu ka furu ri ngiona kena mbara njuru muno ngirigwo ai kaonokio wa gicagi bara cia kiroho ona cia mwiri ni ona ukaigua nga tariu ona mukaja kanitha ukaigua mapasta makaro maigira kanitha ucio ni ndiciria uhoro ucio wikuo haya ona even it was in the news the other day ati mundu we ashirika makuria haria na ngoro theru orenda purani I mean exactly na ginyo ora tumarwere wenda ginya muithikiri ndakwira ma you know but yeah so I think nido ile haya wara ogurire ndware ma ni goka muno mundu akau conview ni ubaigwa ni muhonoki Orojo kirema na Lois chiko experience na mashujadadi ama washai katia baba kwa baba culture squeeze wanaitwa ma destiny helper destiny connector wacha niseme in my whole life of course nijemanagia nao no direda nake tondu kona ngiri nake ndakorwo nake ndigiciria maica makwa mangikiri haria ndi but I know magire was kana mega kana mega tukioneke no ishima nake na frustrate na no asemene nake na agusedirie maica tondu nie riu ninyonaga you know I cannot risk ni mundu agicima na ni agira thi me as a young gentleman need to get ready. If plan A doesn't work, plan B hebu kwanza nikuulize does not work. Wewe ushaishemania na mamas? Yeah, of course. Okay, have you dated? Tari ukiuria gokwira undu mwe we tamona we nona mashuga macio mendaga mundu tawe na hinya right mundu na mayo the moment you have outlived your usefulness magakoigeta makoyonge dikana nta my point I get want to point you the ogoro aida wa mutwara mwathi happy na mwathi happy akaino kaya mukelo she can do anything for you not you tangible but ndagikuhe mbeca nyingi to ni uthi kumbana no ni ngiri 15 ndagikiria 2040 ndagikiria 50 yes you get the point icio ndagikiria to nawe no kumbana no kanyumba kega handu aramenya ne mu okay bakena parking yo ne ugwethera to ngari yake ndekwenda ningi ikionekane handu urire mwega ni ukugura to ni kwenda gukoma handu hega yes you get it actually but you see the question was which good life to dream ti maisha mega to the moment mwatiga na kerindo kota gina go sustain nyumba okauma uthi bed sitter haya meria itatu ya mbere ninge uremo ne kuriha TV ile ya itaho also sugar mama is not to go personally I think they nyamuno kwa sugar mama one this my point my point of view about sugar mama sugar mama is better mwanake wihote kana mwanake yakete
once utale kitu by the way ndio kiona sugar mami kama wewe ni mtoto apia Mungu mimi unataka mtu amejijenga ndio yake tanini ndio amejatiriri and some sense of direction. You know why you're saying that? Ni todo mostly sugar mami ziashi ndio kimona okorogosho okomona meka mega kodukwago kogo we ko we no yawa kama shara kaga oya waida gare no afoda utonya kuri ugo Westlands na kuri ko gyogetia ka drink ga kuri mugashemania. Why? Because time and opportunity has favored you. Ushemane nake hidi. I mean yes. It is very weird. Na nika kesi kamwe hari igana. Ukoya ati mwana wa muthaiga ati arathie kuhikania na uko 44. I know. It's not. It's not. Mwana wa muthaiga hari agethi muno kuma muthaiga no athikiti suru. Mona wa kitizuru na kiagora ne ruda wa ruda na kiadinya no even on a social lens ona todo kuno kuma shamaragia aya muthaiga club mashamaragia Thika Sports Club mashamaragia kuno ushamani yani classy places. This is it. Nice. Ogo ni shukuru ona mwana wa muthaiga ego dia sentiments mwana wa Davington ego torosa sentiments kwa magasemani yako makeda yako right mwana wa Christopher akasemani ya mukini ni mwana wa DB much no akori mwana ucio ni exemplary ma au mama semani university marere nona ndono kuigua ona mwanake uyu agithikuru ithene aronda kuria matugire gukagu eta gwacha makageria kumufiga round kana nime kumenya gukoyo yes makora matira mo understand Kenya njui no bari ya Kenya njui technical asha makona that's out you replace that is it. Wow. Nice. Anything you would like to add about kuuliza about? Hiyo story yake hiyo ya ati ndira get point ya Pablo ati sugar mami medaga dumeigite hanini yet have seen sugar mami batira kamo bodo hujo magodhabia ni dada yao tiko hujo kefi ni dada na ikara na ore uona mundu akagwatire eni kama wakwa leo boy yake ageta kama eni kama wakwa kama atonya aigeria muko muko the best ageruta muko ni gachiko ti besa yes wow that way ni kwa ta content kama uri no wewe ina kidu yako ageta content tono kumura ona mwenyewe ndio itikia azama wait ndio kero kuzi ona you know